Trubor nakaslem jong unongsan hima. Kakun ho ni lakai football ka jela kalalong bala penkre na ka jingya kun ka baning kong e hakawat ka bakhadu jongka 76 Santosh Trophy persha ya ka services haka khatwai tarik urampang ha Bhubaneswar ka baha Odisha. Nalor ka services ka Meghalaya ka bala syakan top haka group B kan yakun persha iki weipat ki kan hon ki baklan bor ki bala jura teng ya ka nam la du ka taya ka Manipur haka khatlai tarik kumjo ya ka railways haka khatsan tarik Delhi haka khatpra tarik pada ka West Bengal haka arpau tarik mentau benar rempang. Kajing yo rung ka Meghalaya syakani ka wat ka bakhadu ka deling ba kajing le kai bha haka lempung ya kani ka balalong ha uno pra jong snam balala haka balawan haka kerdan ka bah khli jong ka group 5 bat kamai khatway point na ki sansi ni khun. Ka bakham so tanat hakani ka kenti ka long ba nakalang ka All India Football Federation kalapan kre bat penlong ki jing yakun semi final bat final ha Saudi Arabia balada ja baka Meghalaya kanyo rung syaka semi final kanyo ya kalat banet ya lekai syaka kari Jing penkre jungi ya kani ka Santosh Trophy ka benta kalong ka ba biang ba nila praktis mentala sibna shiten ye syo bangini sya orisa nila asa pa go di Sunrise ni de I expect bakal ni tim kan wan sahman wan langi don ka group ka ba ka tim ko ka Manipur ka Bengal ka Delhi ka services mat ka railway kini tim ki bela jurat teng ka Santosh Trophy ki por ba menchua andre ya hingba ka jing don jong ni ki player di bela experience ba ki player di bela da jet kan sai ba ni club prepare po Meghalaya nga expect ba ngin yele kai ba bat ngin Hoi 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 aga TMC si Turki sentil Meghalaya bang punai Hoi aga TMC si Turki sentil Meghalaya bang tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela